wecha ke moth ana jande chanko kuni ya kol weto we buka yana kokol ne AG Media Production ke ya kokol na de kan ke war a kokol rot pin de Bor County kane anye di payam a kokol to ke chene de nga kwe chelo wermel ku benang tu na de ke bene lating ye cherno ke loy ko ten ne ruon ju ke ban ke chol bai manine pa ne chen ko ju ter atoke che pol ko cha atoke ke ban pan tuen kuni yemene kana koy woni yedil ni arche manade kulego pur pan te den ko chien ko jab dunu panim kene ya kokole ene kele gogin chamot ku viewers ka jagwong acha ke moth as well rin chani chol den garang kwai ka rin cha so an country director of cheese in full organization e chol combat hunger in South Sudan in a nationally owned organization I meet by it ne ke ka ke ut ke nim ku take yong wen be piat ken pandin so kitwen ne loy work cheese e be poor brod di le bu ko pur chan ke chol rural development ne gol agriculture manine lo agriculture backbone of every economy ye gol no e gol ke chol bi chin beto na ji chin jito kete yen chin yen loy tin abdil kol char belo bene chin bene na lar bene la aitin na ji char loy ko piwa abtoya ku ka ma ja ben yen nur so ko rural development ne gol ten yen ke chang de na ji dom ju pur ka dom akor ko bluy tin ku ko ka nang tin yen ke self employment erod created trong ran chiren I'll be self employed ran bului domi be cheese be employed bului both skilled and unskilled personnel abului domi ite ke ka ben kran yen ke tin ji ran aben tukul men de charpin ko ben pana kem be charpin ko ben unde ni nintin abe loy abe yi ke ni ke lo ne development in ben so yen ke ben woni me kene kero wa yugo lo ku panda dajwan ko jar kor madina ku madina chin ke chamtin ko ja rotin ke yen ke budil ben bulo bu bai so akor ku biran bitingenyen kuna chiran tinge ke pet krana budil bu chien so ke chu loy ka we ko e dom ke chu pur wa kor bu pur tene ku ka bu gol rap ke ka ben wo ke gol ku ka che porun bu ko je por ben ko ya pur ta to ko ben dom a chu them meters ke jene ke diak 300 meters length width the 200 meters na matijiban ku yupen ke 60,000 square meters na loyente ke 6 hectares of land yen ga chupur ku ke go gol wok wo ko gol wo je lu bu rok ban chu lu bu ye ofen ke ka je pet kor ku bu gol ke titet ku na ji dik ka bi jala ke churu to so ko we ko bla dai yugo lu ku agenda of resettlement in ke chu gol ko wo cheese rana nong pio bap abdil ben ku ka dum da bo pur breath of any cheese in ke chang men da to pan US Canada or Australia abdil ben ku ka bluya walom wonong mo kwaj payam man ka jen mo kwaj payam to the right ku kolnyang to the left so ko ke mo kwaj ke ga thiore ken wo kyande to wo tin yen ga kolo ken yen ga ute ja kolo mo kwaj thiore ken wo so we mi ga mo kwaj ku no rande no pio loy bu pan mo kwaj bu gaw ke ka kor bu dom chire ken bu pur ke ka bu koy won to ke the local people ab ke yen encouragement bi dilo du bu nge ben ku yew pande ku be ngade ku betatin ku budil pur so yugo le ko way ko combat hunger in South Sudan watch goal it is a profit organization wa be hapur ku e ku kakwa lekin at some point wa be use farming budil supported na chi chabab chi ke chen mar ka kor ke myoje ko ka bu ke dila myoje ko bene ke pur chane ke chol chok in ka kor ku bu cho panda kuna chu chok chu cho ko wa nim la where can a water reservoir it will be storing water. Yeah, we actually dug it purposely to be keeping water
which will be used for dry season farming. So the measurements, it is 15 by 20, and it is 4 meters deep. So probably a little bit few to na korke be ka collect chan bedom be che bor. But a few a way of conserving water. Chan sustainable agriculture also involves water conservation. So that is why we are digging this water reservoir here. Cheese initiative chatting initiative ran ben bu full. Wo brudil wo ben akulo. I think if I can remember can ye door that the yerun get the dia uchoya. On when walk in again e chola kulo akok. Kulo akok you yenga to the big kwar kwatin kwar ga di wo ga buja den kol ke ga cho water cool ke ga nong rim to go walk ka nong chi wan ma da chi gol cheese MD an organization nge cheese an initiative brother when guy queen ke yeni MD create ban ke CEO a juere kuja my brother Garang Dengkui Dengarang Kui ke yeni country director ke yen gan ye dor de nga yo mamit pio kian pio mier initiative chirikene aya yo inge gulu kapet because the settlement agenda war yugulwele o koy war bo bañi koy war to juba ayugulwele yeran to juba kay yeran to America kay yeran to Australia kay Europe kay Hancock kay Juba kay Hancock junub Sudan kay yeran to bo town zatu kay yugulwele ku wo kon ko we mi da kay ko e bu Dubai yen ga na kor agriculture ku ga kor farming so aje cheese ci center ci established kanene bo paranchol gu gwen gay man ye CEO initiative loyrate ko wada matke ane bo ba lay lay bay num kulwe kan ye dor de nga yo anji piomier ki chaloy am wa bay ben ku wa mi da ga konto juba and along the same idea chalwelwa lwele ben banyi taban go wo ye siasin kamuga association ay koro mi da ga kon baga ya nyodul e wai no mugi nyod wo so wai a ju ber kon ko wo ye idor so anti ben panon ko to go ga kuma dia ko wo ya ka ya juba ato ga antene wa mi da kacha ami ga dem pol fa mi ga kuito ko to ke tin mane chatin wan ma tin ugwen panchol pe atotene yen ga muga external and there can ma biur garang biur atotene yen ga muga yen la resources ka pan pale muktam de so ben datene e ke te aja wan ma ben ga cha yo ke che ke loy kan che den garang kui acha leja red introduction ku reception chi loy wo ayugu loy ga chi gu gwe chi golso wo ye en ku ya doria ku my capacity ka kina with individual commitment e a loy ga ba domtok de jen gu gwe ko ba pitok wan kor men de pale ira to juba ka dirot ba itene kwa yugu loy ye nga muksulu wo eran mu wo ben ke ben de na nyidi globally ran chol benchek jero jong riak ayugu loy ga to ba itene wunter kurane go golwar ayugu loy yen ko ja Dubai agriculture nge only nge hope ko Dubai chan ku yugu ko ne productivity achirana productive kayu rural areas kay countryside kay ya feeding city ko wako to Medina you meet agricultural products you know aje lwele man lwan to madin gurere madin gulo madin ben kay ni yokudura no en yu bamia no ayu lwele ka chirka biro lew ka mit kwonto ben ye mit ke kuido kay mit ke mareng kay mit ke anyedi ben kay mit bor lwe buku bai buku turai ka ubami ai ka ku ja ko loirut buga bu pur ka buga ja jor buga lera nyidi yen gadul ben latin
wan ti diar pa lek to an ko bi benia ti chire ke no bu kon buru kon ago ko du panda akulo ne ke be wan chien go riak na kulwar kor kubu ben netene go ting piwa be yirier for a short while bin walui go ku farm mechanics ko we na ko ke lui ke trained by CRS go ku ke consulted ku bi ku ke bi be a lawyer assess so chi bi yo ka dong ya pet go ku ke yo ku lel ku yen you have to rehabilitate it so this one rehabilitate it is functional human thing we ke now like this now it's bringing a lot of water so in the source of water now for us it's in our plan we build on them in the future we be tamazable farm but how thin we have solar panel the tube cake the large generated to provide water for easy access of water lekin a chichi such a rehabilitated so it's fully functional and a lot of community le been around this place there is water for them the clean water de ku cake man ku cake a ter ko cake un tin you loy cake ben wogol 10 by 6 chulwel ka ben wogol ene ka ben wogar hirtin so yene maktab long talk okay you store long talk ben cheese items ben ke ka to thin so yen ka our first structure you lo yen but this one the perimeter fence you tao chan because ke dila ke inside this fence will be security lights ke the tem ma chu ke bay abu ka tao pin chan bi nur ay nur ye labi kran le brio ku le ne pan chen and for real le chen e pan chen so an be an ni ne at some point where be aja chan ala lo le gol le por le gol ke this the compound be wo ka re tin one call lui so ke ni era andai cha lui le kulwa na de ke yin e aru te ke ni gao kuna ji gao ke bai so akulo ware ru ke ya bai man HR loy kuar usual access road because he walk in your access road it's connecting she's the main road ARC so Najal it's I think it's about less than 10 kilometers at your rate bajal balo main road ko ken gutem so char di war in lo ARC jal lo gadyang thiodne e take ne pan ku do ARC go tingwar it is an advantageous we charge bu jore ko bu bay to our center we are accessing so that we are able to access our activities in Ukabea easy for us and we allow main road ko loku jal bula madim so can one of the challenges in on work na la pin le borala ka bo loy but you go loy with the hope allow ARC legal ke loy char ka bu ke di requested chan ke ne part of a rural development jemon won chan luel indeng magok rural development e gol agriculture kujol government the role of the government is to provide social services of which road network is one of them so as a private or as a profit organization we have done our part but we are also requesting the government as our main stakeholder to look at this and it can be one of the important support when we kuma be and cheese ana ran jamete na ani chol gu gwan gai koy te jamen tine pan palle yige pan ku do gai chol akolo ancestral land ku loy ku le ke to watine mashruo ko kampano ke kiti the project no kana chol cheese combat hunger in South Sudan. The aim of it is to every chop we are a root on koko pinnum ke ba japet ena liu chok ke ka chin ma chakal e ka chira nong mikla ken nge upanda te di ta to UN chin so war what you ben be on that initiative a che ke pe ku golina jagwong a chu dai gola nong warun ke tero
a chi waru ti pio from primary school a guten che university most of them are to Europe a ko ke dia ka to na ki wo lo wo kur bu panda bu ara bu chok bu nyai por che ke di da che wo golen anon ko yen ke gole pan ko jai pur the way in jalpur method of farming yen ka jalo ko warat aguten ane bo Australia wana mi ka kwanta Australia chu por gol akai pur dum ke nato ke jelwo wo wan ke the way jelwo por gol po da iro ina jagwong ke tu enge ba bai gaw achara an bana changene lo mading ku ka chin to pure mading ku mading ki chol Medina city aya ko luiwo ke kai to city but chin ko to city chin ko to ko ju ja to ke chin loy so akulo ki chop ko ke chop ke chol insecurity na ya ko ke chop ko rio jen ga yu ru bitaw ding tok na tong jeng ga chol ding tok ko che ben ding tok ai chal le tie chuan a chan bu ko la ben bi pur combat anga a che bu do mi jal pur ku jal ku te junubin a da ga che ke lo e bu opportunity bu ka bay bi nge bi la du dum de ku be apur ku be ki chor yo che yen ga yu ru be gang bai ko yin la ja gwong pa yen ka wa mission I too e bu opportunity yen ko bi nge apur a go chok che ve no ebu bai chagap kuka kakadia to under security so ba repeated ka kolo en ka kirpanda ana chwa kolo chaman nur ka tina jago ngabedew support bedew kul ka woche ken piato abedew kuka lechen ko ka kuma bai tana aka chindom gen hen man war chi wo jorol je chi wo ngen ku wan me di da chon malwala yamador aka chindom gen cheese ku ka be wo kon ka bi wo krier ku ka bi wo ka lui na chu a chi nur de wa ko loten ku ga pen che mana chu betom lo ke nur area ke tina jago nga burzep ben pana kemtem ben sport center betem so na lo purmia ke ko ja che be a lui ke chen ni na jago a ba ran be ya ti a be ai dien ke tin den ben lui alle ba te ga du pan ke non ke tin den ben men de lo cheke yen ka opportunity yu korbu be na jagwong ko gwi ko abijalo ke bo ko lu do mit na aben nge ke be ben ran ngo sijara kra ne ye sijara bu go ben ten ana kra ne che ke tin dun de do min bin be wi sijara this is an opportunity ran de bun taban buna chube ya provided keranda benten bi ku churot keropin ku bunde tal ma now night break time kenga ben bi ku bunde edel de generant employee na jagwong and most importantly e bi ko ko ladu a chan pinnam e ngwen kuran ben e boda de nyi ti man cho ko ku pin da ke e pin piatare te en ele ben kriye ben lo na to jongo ka chi ok cho che man makawa be agriculture be alternative to jongok ekene ke loy ku ina jagwong time dir ka ju ja keto kena chu juira ka nong booklet na iran kor wo ko nong media nong website our website ina jagwong ai chol combat hunger in South Sudan na lor google google combat hunger in South Sudan ka bayo our goal, our vision, our mission, so our mission is to combat hunger in South Sudan. Our vision is our vision is to build a hunger-free society. A society chinichok in kenang a healthy body, healthy mind, healthy brain, very intelligent people. In our own challenge, security issue. Ding aben abenang challenge. Dollar very impossible, but we are preparing for it. Achin gida ku kai loy pinnum kai tiam pinnum ke de ina jak ke ai nang challenges anang downfall, but resilient yen kai lew and that resilient atokani chi. Thank you very much. Ita denga kwe incha jagwong ja ben work ne kole in chu belej one month yen gole kane
man to ke CEO cover anga in South Sudan yen cha le jare ku kwana gai chan ran ke da ke bu ko ke ko bai en ke ran yi ko pancho kwen ga ni ran ke ne en ka banang ka piat ba be che man chue ting ko ja gwe re ne ke tinen ban jam tin ka ju ja chi ke wel ban gu gwe ke tinen ban jam tin ka ne gai kuch ani agronomist kuyen an cha agronomist abat an consultant long food security a chana nan ke lui ke 9 years one organization supporting food security yen ken ban jam tin ma churun kai wa tin elo ni chi wa yen loy e chu suggest daga yen war yen loy wa ken is kidde ina jago yen wa ka je lang de kana 300 meters with the 80 200 meters so now you pay 60,000 meters square so 60,000 meters square eke chir 6 hectares of land eke chir 6 hectares of land kunaye current language then you use with the NGOs kayen lui converted ke 14 padal so 14 padal one padal I measured 60 by 70 ke plot of land so 60 by 70 ke tier 1 ke ka pin so na loran le ban ke ran un kor research ke ran kor betting ken geto to ne kana yen ke bu purtin yen ke bu purene erao en ke bu pur kuyen anong so many varieties of sagam that we can use but one thing view assessment ko loy era pet mit ka chidi da chi chamaret chanong raw karoto wono raw chol ke kono raw chol tet kaka anong en ke anong ka interest wono cooperative wa anong en porjeng luoi tene ke chir 5 years bor anong ko chake pyo anong chir por 5 cooperative in bor ke por 5 cooperative kaka ai pure run war go rew ken go ya luai to ke group so ke abnanga markan wo ka bi wa ka kota bu ga yo non ke so yen abu ting era na pur ku yen ke bu doy luo within 3 months ku yen raw ken acha susceptible to pest attack or a chidi da chile bu do cham we len tongda so raw ken ka bu use ken ka bu del pur yen challenges achi wo ke dear because beginning la di manang challenges so what le bu dear bu ta woni na daga yen wo nang challenges akena chuloy na ya boru ben mia ka je be ka da opay dan le bu boru runu na mia ka ber belo a chen ko je dear to pur ko na ye riyo ja to pin ben ya le ke ko gel so inti chama chi pola chan kana kin a chiro de loy ala de le yer mia del banakolo kara na be yot pin pan mal wala yom ke tioti pan ko ka yom dor en ke wer mer ke ti simet ku chada chok biene na chin ku na buri chat ke na bana ko ma ka in buku ni te ke nin ka ku loy na ye mia ka in du so yene ikene en ke to en an gai ane bo kane te kene kol person ku ya part team kene o kwan gai ban kon ku ka da ai choi ka da so kana le loy puta kan be mai pota batao an bu ko ja ba ka train bi ko da non training manual ato kene na cha ka develop ke ka yene ko pyo na la ko yum ya extension karo ke ko kong jagar kalcha ka pyo ke ko bian ko ya la ko ya da abu ke di loy so ke chi gu gwan gai ko che bai tene ke che bai pan pa le ka ber ba pa na ko ka den kwal ke yen kene e ke gu tinga kon bai so yen ina ja gwong na loy le ko ka bi ko bi la tinga la granda ba ngai ti gu le la bu pur na yen da ben por gol da man ben deng tweng na to ni pe ngwan because responsibility ben get ben bantene ale be yer na to ni pe ngwan ka denga bi wo por kon gol because elen clear an ke loy ka kon ku puri por tweng ku por na batu e bu ku chom na pur ku yen ku lo ma chin yu ka chom ku ma chin a chom ma chin yu ka bu ya pur lo ka chom ku because do madit so kene yen ke chol early planting en ka bu ko so kene en gelon bi wo yen ngade yo yen pur kuna ye mia ko yu ina jagon ku ber ku be yu ke yin ku limba o be nim damanda ber ba to no kunne mo ko be ting to ku de ko da pyo diel mier so ku gwan ga cha le jaret ne ba chali pande ginu be Sudan man to ke panu to ke chene ya dier ne ke chol chen mit ku jala ku na de ke to ke nang ka ye ko nwan biya ke pir ku jala ka ro loy kene ye mena nan ko to ke chi nim tak ki mana de ke be ye kene war biya guna de ke to ki chen ke ro gam ku yi ting na cha ke ya ko ching ne an me
ke chi man e chi mana de yen ke por yen ke yen wor mu gun ter ku ne yemen ku nong tu du wotin ke ba ya lu ku bu chok pin ye kin ne ka to ke chen ko ben ko to ke che aku de ni chol chi gor man to ke chol combat hunger in South Sudan ne ke to ke jam ke tin te ne chi mana de ke ya ku to be di lui kuna jwe de ji te ne chi mana de ke be ke chol chok bi chwo we ne ka ke ni ni ye ko le ke yen anang ne me chen ran tuk man to ken de nga ku ku re chlan nem pin de mareng ku tung de ke te ne chi mana de ke bi chat ke ko ke jongle state ku yi ko win ke pan bor ke chat ke ne ke to ke na nga jwe ne ke to e chi mana de yen ke binang gol win be ne ke chol wer rot be dil nyot na jwer won to ke chen ko ke chi chen ke jam ne men ayi ko kor chi mana de ke binang a jwer ben ke chol me man ne cho we bi dil ta pen ku ye ken gina kor ko bi loy ke ben ke ran ben bi yen rier ko ye ke to ke ching ne bai bang ku jala ko win ade ke bi ye ken bi ting ku bi loy ne an ko na jwer den ko ke chis ne men ayi ko chi mana de ke bi jam ku le kayen chen mi ta to ke ya ku win yin ko niu ku ye ken gina yen ye dil kor chin de ko ke chin mat ke dia ku bananga jwe tung men ko rumat ko won lui ku bi mi be ke ti cho ju pande junu ba Sudan atoke ke ro gol ni ye ko le pin mareng ku ye ken gina atoke ya jwe ru na de ke be dil oy bi ko ka ko ke lo ye won te ne an ko bi lo ke jwa ke tok ko ye ke to ni ye pin ka ake ye pir ne ka won to ke yi ke chom ne ke ko ku jala mi won to ke yi ke tem ye ken ken ka to ke won yi ke dil dok ni yemen na cha ke ya ko ching ne pin me ka ye ke le na le nang ke cham ku nong tu na de ke chen pur ke ko won to ne du me te de bi to ke ye kut te nong ko won to ke be cheng tuen ku ken ken a be ya pya de bai ni ye ken ken ka yen ke jam ku le ke yen yin chok wa chi tong du chu gam ni ye ru ne ana nong ke tin lo luo ku che rap chi are u ke mia ke yen nang ke bi kon na lo rap le ke jere te ka bi ran ko wong de wo na le ke li ke yen a be ke cham ku ka be ko muk ko won to ke na ngan wan ke kor ke bi le te ne chi mana de yen na nong pur du ka nong to re du ke yen tem ba nang to bi ni chin chuok ana lo pe no wan le ben mia ke yin menang dom tiendu e ya ne ai ji media ana jan den chan ko ko kol e le ko te ni Peter denga ko no kur